HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo sei na bon uni khopha tunin zong wa noi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom kita hote 20 March ni sum get ni ho a Eimi Times sa kon chule wa noi Thusoh chom kilah khom pebem ho Meitei CSO kilah khom Federation of Civil Society ki ho loizin tuni ni sim get ni ho a red zone ta ahen ho Kuki Nammiten channel hupi lamhlong ho a kijot na peace rally ta min sa a kalson ding agot naw chunga Meitei kilo khom na le vai hom ho a kon lam chum a avo hai ni ding uwa tip na anei singwa ovin kijot na anei te ding vin kigot na anei chai ta vin hi it is set to hilova manipul sunga cheng nam chum ho ze inzong pan ala na ding un tim na zong ani ve alang khan akuki nam sunga het theita kiloi khom na volunteer hon hi chilam zuina hi achi la le mo thema ki velo de hi tia gi ga na nei saw zong hi kin gon to ki manin kuki nam sunga kiloi khom na len pen kuki impi le aba akai ho zo sin tun khwa ki man cha na ding dan alhang a so do na zong anei sun mi pi te lim ge le ki go sadim a he sa na anei na ban ova agam kail amun po do zuizin phat bi le ki gon na sata ki nei che hitai akiti hi ti ho ka la me ko chunga thau ki cha be ki ti dan in Manipur state transfer a kon so in dunu ko a MST baso CP for Venanuisa cheating le aphat ta do na anei zun chirchampu kangpok pi senapati le district dam ho alam ha na anei ding danu anaso do kinovin hi hetpeh chu achi sani ho pha masanga Union Home Minister in Phalna ananei dong zuya National Highway ho a imazo safe free movement hitting a anapon do hi la Kuki Nammiten thachmi tinga ki gung a thina man na simsen lo le channel in le lo ho in gam kai tampi chan a hi a phai sunga samjang te khat zom inu mu the hi lo nu kumni hin kun geza a chaina ima gon pe hi lo na chunga Kuki te chena gam sung ho a Home Minister pa to say free movement a pansa Meitei ten gam sunga a himpal ding unkiti hi alol hin ngei le ma a kini na ding ima lo tina hi jing ding chu hitai hitol hana alang langa impil apa akai hon a hin go no to gon hi morso lo ko ta mai lama dinga pati na lem pen khat chu hitan hi Meitei te lung tum hi National Highway lamhlong lunga free passage kha pya mu a central government to su tu na ding ngai to hidan ata lang in hinla alo thailo wa akin gon u alo sap ding chu lol hinna hi zoding in alang zone hi 20 March sim get ni hua Federations of Civil Society giti Meitei kiloi khom na khanin thing hangama unity march sabol gut nu to ki sayin Jan Hichin Committee on Tribal Unity ko to in dailona thu apong eventually hichi buffer zone su ke gut teina to go hitin apong do vin hi ko tu so in asaina achin Kuki zone Nammiten in hichi buffer zone ho hi thing tho ta chila pi ding tia ki seizing ahin azi chu hichi buffer zone ho hi Meitei ho buluna akun Kuki zo chate ki vendo anatia last line of deterrence ahitan hinla hichi su ke ding to gon hi gamsunga kina ana ki buina le ki kap to na umsa ki ding tu na hidan ko tu sochun asezin hi chuta le Union Home Minister in free movement asezong hi akipampon hi azi chu hi amuna adita dinmun ground reality adi lo lam ta sei puna hin chule hichi hi radical Meitei ho narrative su that be na khat zong hi mu ana banglo te in National Highway ho a nisi ne la cha poi mo ho lam tha na aki subui khapon chule kha zong ki kha poi tin ko tu sochun sei be in chule aki kha na an kha ho zong phai chuma Meitei ho cha lo na dom bo na mei meya ki bo zi hi zo bo ve tin jong ko tu in mu na di lo ho to ki sejin hil chi na bol in hi it is in FOCS hitte thil gun hi ki dawdar 18 ko tu in sejin chule hichi to gon hi mi chona mai ahin hichi hin gam sunga atha bia kina ana ahin so sang be ki ting a hi Governor in Meitei ho duha a thalut lova alhom zo Kuki zo ho adinga justice ahin pu lu zo din ko tu in nge na anazin a hi hichi ho pa na ki nge azin separate administration nge na zong avelin nam da na anai ki novin hi
Ministry of Home Affairs MHA official ho nge na zia achisa February ni sim som lage ni a political rally ding anavo HB Kuki Council ho government chunga alunglei povin hi ka gyal do thai kha chu Kuki Council hin Manipur sung munchum chumle National Capital New Delhi ho pia political rally na sita khat nei din tia na pond o hin ichi rally ding a ki go na zo si ki chei ke nu February ni sim som le sagi ni ha zan so nu in rally di chu an vo hai ovin hi hicha rally ki vo hai na zia keze in api na wa chu MHA officer hon nge na hin na ban over MHA officer ho am ho to lam kamuna hu wa keze silam kai ho ang ki mu video hi tia an seizu hi hinla tu ni chan hin MHA officer khacha keze silam kai ho to ki mu to din ahung kal song nai povin hi Jani keze sin Thusoh anei na wa chun hi chi thu to ki saya government in akitip now asu bul hit lo u alung hai lo na apong vin hi government kitip na zia keze in rally hi anavo haida in kisejin hi Kuki Council in Kuki Nammiten in angi azin Union Territory with Legislature hi avel in su dat na kinai kinin chule hitring en to mo su na dia pan kila somjing din a hi tinjong an phong do vin hi National Highway ho a free movement to kisaya MHA Phalna na ki papi 18 keze Thusoh jun asaizen hinla alang tu agyala ki chamna di ta am tuka asen free movement guarantee ka bol thei provincial hicha ko na buina peng do omle mo ga po lo du hi tinjong keze Thusoh jun asai ben hi political solution om masang si a government na tong ho mundanga posting hi thei lo du hi tin keze Thusoh jun asai jin hi azi chu hi chu hi am ho pi na ding a poimo hin chule asfa thinglang gama ang su saw be thu jong do na ani zuvin hi Kuki Council a mi pihon government thar ala ho nung pi diwangi na anei ding vinzong ase iswin chule governor in thar pi lu na phat avela asu saw be ki dinjong na anei zwin hi Taiwan le China ki ka kho si ki be na khatin jani march ni sim sige ni khoni dan som ni le li ka sung zi injong gamgi kom ho a Chinese ten a hin lau balloon ho mu thei hi tin Taiwan Ministry of Defense and say a it is said to lovin China te kal sa len na gup kong len gup le kong dang ni ta zong hichlai mun vela chu amovin a save van chung lang meters sang som sang gup ma pat sang som ni chan sang a lengchun Taiwan lamjang ke in a hin zone e zong ativin hi hetpeh chu China in Taiwan hi masanga anna pampe China gambong a hi tia asai zinga ipithu umjong le kinungkop teidi kinungkop na ding gala tur angai cha jongle bozing ding chana lungya nei juwa Taiwan vela hi ka sakman cha ho pha cha asol zung uwa chule military exercise song bozing u hi alangkhan a balloon Taiwan kam ki chinle gamsungo ho kilah lu jing hi Taiwan in kichona le athanei now solo asana abolovin ala ovin hi Taiwan to jingle government cha ki thopi jing United States in itizong le Taiwan chunga gal hong ki por kha le theitop so a hu dinga panla jing khat chu hi hilna Donald Trump in US president hi na ahin tu gampa ma aloi agol gam ho to kom to na to kimat a atu sein ho masang US ngaidan a hi lo na chunga Taiwan zing inzong mabat na US in ahin to zom jing ding hinam ti hi kulta agyal khat u chu hitan hiti zi chun government cha cho le lam do na hi hatin akhan sa bezing uvin hi Bangladesh gamsung buina hinlun wa thina man na tampi anilhun jowa Prime Minister Louis Sheikh Hasina gamsunga ko dal do an hi zonu in gamsunga chamna alengte por hi nan hom le ho sa kholom ho munim na chule aning aninga ki suna ahung chijing na bara tu tha income sung police hole ban Islamic group hich ul tariff rally ji ho ki ka al ki buina sang ta na su in hi police on tear gas rubber bullet le sang grenade ho ki zo na nei mi pi ho la a anaka phum ovin hi hetpeh chu hi chi ki loi khom na hips ul tariff ho lam kai na gam sung pum pi az Hozalena secular democracy subaya Islam ho to ki tu ati chu Islamic
Kelipet a hial do ading tia ki pinna ane u hi. Ki pinna nei Islamic group member tampi zong police on aman ovin hi. Am ho hin government daw na ki pinna ki zo na hi. Vel tampi hin bol zi uchu hitan. Achi sa October 2009 kumachu am ho lo hi. Gamsung security adinga bit mo na limpin khan hi tia. Government in ban anabol sa hi. Gel do thei khachu Bangladesh kamsunga Kuki Nammiten cha Kuki Nammiten zong vai hom na nui za hi kan thene le ha asana tampi hin to hitan hichi khial a vanuya Muslim sa kho to ki to a khial do a hu ki le gamsunga Kuki Nammiten ma ba din chu ase zi umzo ha asana hi lu be ding hitai Basar al-Assad in 2024 December ha Sharon kamsung anzam sanjawa dinga zatlanam ki ka a ki tha a kho pen in awawit nammi somsagi valentina na to vin hi Thusoh e government supete le asa pampi await namlon ho ki ka a ki boina zan so hin Thusoh ki mudar in asat to thosot thalchoi hoan sil muktarizet le hafat muna agabulu nawa kon hu ki pan hi ati hichi thina to hola achun numei chapang tampi zong pangin akisai e chule sharon supete langjong mi somna thumta thina atu vin hi Thusoh to kimain Damascus akon reinforcement tampi solun hin kalfil pondo an hi awawit Islamic Council te Thusoh to kimatna United Nation akikum lut na ding in nge na anaisun Russia in gamsunga asapay tiyaw bit na ding tulha na anaisun chule boy na hi ahong chi zomle gamsung bit na le kilungkhat na ahin suke thay hitin ga ata ahet sa anazong anay uve chule Syrian interim president Ame al-Shara'in nam ki ka ki buini agang thaipe na asu thip na ding lam chumchuma kun no na omjing e akiti dunya ding in Thusoh chan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe